Šef nas šalje svakih pola godine. Da, to je razumno. Tako često otkrijemo ozbiljne bolesti. Jeste li imali problema u posljednje vrijeme? Ne. Samo me još glava boli. Dobro, ali ne često. Većinom poslije posla. Većinom navečer. Ali ne budite se s glavoboljom. Ne, boli me uvečer kada dođem kući. Propisali ste mi tablete. Popijem 2-3. Jedna ne pomaže. Možda neke jače. Promijenit ćemo lijek. Dobro, da vidimo. Dobro je tako. Boli li vas ovo? Ne. Samo udarac. Molim? Udarac. Boli li vas ovdje? Ne. Tu ne? Ovdje? Ne. Tu? Ne. Tu? Ni tu? To je... Možda je od previše posla. Možda pušite previše. Koliko pušite? 40 komada na dan. 40? Da. To je malo previše. Trebali biste malo smanjiti. Ali svejedno ću vam izmjeriti tlak. Skinite sako, molim vas. I zavrnite rukav. Tako, opustite ruku i stavite je ovamo. Dragi moj, tlak je malo visok i to je djelomično i zbog pušenja. Rekao bih da biste trebali prestati. Vidjet ćete da će glavobolje proći. Možda. Da se više odmarate? Da? Ne mogu točno opisati. Počinje ovdje od ostraga. Oko sljepočica. Da, gospodine Rab, nije to ništa ozbiljno. Imate malo povišen tlak. To je sigurno povezano s pušenjem i možda s time što previše radite. Rekao bih da se trebate odmoriti 14 dana i prestanite pušiti. U redu? To neće biti jednostavno. Vjerujem, ali to će vam pomoći. Vratite se za 4 ili 8 tjedana. Da vidimo je li sve to prošlo. Dobro. Kako je vaša supruga? Hvala, jako dobro. Doći će sljedeći tjedan. Tako, hvala. Sve najbolje. Doviđenja. Organski je sve u redu. Hvala. Doviđenja. Doviđenja.